بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهنئ العالم الإسلامي، قوتو عالم إسلامه beekaa keeysan akkasuma barataa keeysan wallaalaa keeysan akkasuma ammas kan fagoo kan dhiyoo ka keeysaa ka alaa kan dhiiraa ka dubartii bakka jirtan maratti baga rabbiin ji'a ramadaanaatiin isin gahe. ji'a ramadaanaa irraa ramadaana kheyriidhaa kan barakaadhaa kan jaalalaa ka irraa fayyadamuudha, ka bu'aa irraa buufachuudha, ka toltuusaa boojihachuudha. Rabbiin anaa fi isiniifis haa godhuun isiniin ja'a. Obboleewwan keenya kanneen rabbitti amantan, kanneen muslima taatan, kanneen bara dheengaddaa ramadaana dhaammattanii dirree iidaa keessatti warra baranaa warra bara garee warra bara hedduu nu haa godhu waliin jettanii dhaammattan ka arra geeysan baga rabbiin isiniin gahe. umrii kheyrii irratti ganaallee rabbiin nuuf haa dheereessuun isiniin jechuu barbaada. akkasumatti immaas kanneen kara daaraa akhiraa godaanan rabbiin jannatul firdawsii isaanii haa kennuun jechuu barbaada. kanneen ammoo isaanii rakkoo adda addaarra jiran, fakkeenyaaf isaanii waan soomana kanatti sooman hin qabne, rakkoo adda addaa keessa ka jiru, ka hidhaa jiru, ka fayyaa hin qabne, ka biyyarraa ari'amee jiru, ka isaa rakkoo nuti beeknuu fi ta nuti hin beekne keessa jiru itti dhufe immoo ramadaana furmaataa kan kheyriidhaa kan gartee akkuma inni miila isaa ol kaayeen wanni hamtuun gaddi ta isin hin feene isin biraa miila fuute rabbi isinii haa godhu jechuun barbaada. ayyuhal muslimuun, ummata keenya ummata muslimaa baga rabbiin ji'a ramadaanaa kan rabbiin dirqama isinirra godhe isin nuun ji'e san kutiba alaykumus siyaam kamaa kutiba ala alladhiina min qablikum la'allakum tattaquun kan ije baga rabbiin kanaan isin gahe, kanaan nu gahe jechuudhaan barbaada. maaliif warra ramadaana kana keessa taqwaa san oomishate rabbiin nu haa godhu, warra bu'aa irraa buufate rabbiin nu haa godhu, warra laylatul qadri illee harkate rabbi nu haa godhu, warra ayyaaman macduudaat guyyoonni ramadaanaa arra hoggaan ifirraa fuune irraayi lakkoofsisaa irrachaa deema, borugguun ifirraa fuune irraayi lakkoofsisaa irrachaa deema. warra guyyaa waa xiqqoo beekee guyyaa hamma kana sanduuqa yookiin akkaantii hujii teenyaatii beekee guyyuu waan jajjabduu waan baru fudhachuudhaaf nu gammachiisu tabaru fudhachuudhaaf das nu gootu warra irraa fayyadamu warra keessa kaayyatu rabbi nu haa godhu jechuudhaan barbaada. obboleessa kiyya obboleettii tiyya hal jaa'aka ramadaan waqad tubta laata sii waan dabre irraa toobate sii silkii dantee xahare sii kiishaa kan kee qulqulleeyse sii qalbii dantee qulqulleeyse kana ramadaanni si dhufe moo laata moosii akkuma duraa yookaan hamtuu biraa dalaguudhaaf qophii biraarra jiru ramadaanni si dhufe. fattish nafsaka, if gaafadhu. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. يوني بخير الرانجي باتو تاتي يوني برمضان نخن سي فون ما خنيا جرت الرا توبت حقنا ما در را توبت عبادة لافز الرا توبت وان الدار را توبت وان خير مودر اللافز إسا قرتي سي لفا والفود يوني برمضان نسيت نوفي فقد فزت dhugaa milkooyte alaamaa milkaa'uu irraa takka khaatimuma rabbinaa siisaa tolchu jechuudhaan kadhadha. akkasi quba qabaadhu. yookiin ammoo minal aan ammarraa obboleessa kiyya obboleettii tiyya hin dabarre faqad baqiya laka sii hafee jira hammi keessatti itti fayyadamtu ammarraa
اسأل نفسك وحاسب نفسك إفقافدو إفقردو لا تا رمضان نخيوني في ربين عمرين ديريسي أنا زردو فيتو مدبرا ورقنا ججباتي مرقاني خناس إرم دبرا أمالين هما إسام مال همن وانجؤون أمان أدرك نفسك لبو خان كيدك قبيتشوران برباتا obboleessa kiyya obboleettii tiyya kan meeseejii adda addaa bagattiin isin geettee barreessitu barruu akkasitti barreessitee ergitu san dura qalbii kan keetitti dura fitti himi dhugumaan afawna lillaa jechuu san dhugumaan dhiifama goote moo abalu malee keette tokko qabda rabbiin si beeka rabbiin subhaanahu wa ta'ala kasadarkaa irra si ol qabu namarraa kafalachuu dandeessu kadhiifama gooteef ni qabda tak nama haalaan si zallame kaati na zallame jettuu miti gariin keenya kunis nama wallole kunis yoo bira dheeyte na zallame jaa kunis na zallame jaa ka akkasiisanii miti kani yashhadu laka daani walqaasii kani kafa gootis ragaasii ba'u kani kadhiyoodhaatis ragaasii ba'u akka zallamamte nama akkasiiti karra dabartuuf kanamni hundi akkaati miidhamte beeku sanirrallee kacaalu kame karraa kafaluu dandeessummas sanigaa kani rabbiin akkas nu haa godhu kani rabbiin guyyaa qiyaamaadhaa kuno alaa ru'uusil ashhaad dirree qiyaamaatii yaamee walitti qabee ja'uun yaa gabricha kiyya ati nama san kan irraa kafaluu dandeessu maaliif dhiifteennan yaa rabbi siitu irra namaa dabraa dhagiheetiin كادن رنا ما دبرتوف دي سنان يا قبر الشخية أتو قبر الشخية إرد برته أنا فان غفور الرحيم إرسي دبره خجؤون نمسني نمني قياك يا ما أكربين أمة الريامة إساب الرد برو خبر بادي نما أرانت نميرو دندو خرا خفلتشو دندو خايسا زلم مو إرد برو دافي برباتشس يا بو خراوات سابنا تاتو إيمونا تاتو أكزم بالبلان هاتاتو ميسيجي والإرغني أفونا لله شهر كريم شهر كذا جتشو اللافتورا اتدلقوا جبدورا لما تقولون ما لا تفعلون رب سبحانه وتعالى وانقراون قبل ما ببريس تأكسين جنة أتيهو إرنا ما دبرته بل الرد بروخنا يوني في أتي الرد برته سيف قاله رب سبحانه وتعالى الرسي دبرا قابخان نقل ري يرو أبي بكر آري ولي أمستهيف واتكن كنو إني أركخي ينعجات وانين أنكني فلتشاه عائشة رحمة أمة ألقاتي وجن أكس جئيني والله لا أنفق على مستهم بعد ما قال في عائشة ما قال والله إيقا عائشة أنا أكس جئ أوليت كنو ينان رب سبحانه وتعالى قرآن بوسي ألا تحبون أن يغفر الله لكم رب إفما إسني قدو هنجالة تنجيني بر نمي رب إلانو نمي رب إفما إساف قدو جالتو نما في الردب راكسك وقبدا أحبتنا في الله وبلوان كينيا وان خيري تينيا نياتو وان خيري تينيا بليسو تنزبنا خنا خيسا فجأتك كفر رائد سمالي النان ودوني في رب سبحانه وتعالى قوائد سيرة شريعة لفنو خايجرو خيوني في همتو والرادة جيسا والرادة فدا الدم بافدا جيتشو جرو نمني والدوبة ونمو والرجاري مقاد أدى وليباسي وان أبان فرطين وان أبان كي ينجئن لكي أنا سيبيخ أنا سيمتري أنا سيخني وندون سنتاتي فرطو جئي ولي خنا وبليسغي وبليتيتيا نمني نمر سجارة يوني بخجرات تاتي ربي سبحانه وتعالى نمر مال دقيسي سنقافتو نمني سن الدنيا رجلا إسر مال دقيسي سنقافتا أبا فديهاتو إسد ديادو يوني في ذاتان برده دقو دنديسي دقي قافتو يوخين أمو اتبال بلي قافتو أدام بافتو خناتي توسر رب برباتي سمالي وبليسغي obboleetitiyya jecha tokko dhaggeeffattee kakaanitti hammaattee wa asumaanuu sababaa saniin afawna lillahi kitaabni dubbatuu fi kan ji'a ramadaanaa ji'a afwiidhaa ji'a araaramaa
ji'a jaalalaa kana keessa yoo nefi jaalala dhabde simbaasu jechuudhaan barbaada. Yoo nefi gama aqiidaatiin haa dhufu gama amantiidhaatiin haa dhufu yeroo ammaa keessatti namoota nama bira ta'aniituma maqaa namaa hiraniituma nama khawwaa takka ati nama sanirraa hin qabne akka silaa kitaaba qaraa'isanii nama qaraa'isanii jira. Wanni isin jechuu barbaadu akka Abdallaan Mubaarak gurbaa tokkoon ji'e jaadhaan Abdallaan Mubaarak bira taa'ee namni tokko nama islaamaa hamate yaabbaleessoo ji'een ati Ruumiin duultee Faaris duultee ji'een lakkii kanan duulee ji'een kanachuun kaafira jajjabaadhaan loltee ji'een hin lolleennaan duuba ati kuffaarri nagee asirraa baheeti obboleessi kee muslimaa nagee asirraa bahuu dhabe maaluma haalli kanaa kun ji'een jechuu saniif obboleessoo obboleetii wanni isin hin jiru bakka jirtanitti qalbii hamtuu dhiisaa yaada hamaa dhiisaa kunoo har'a zaman ammaa ni agartan waa hedduudhaa jira kan namni waa meeqa walitti tolfatee rabbiin kunoo nama fudhata sakaraata yookiin dhaamsa odoo nefis hin qabnetti akkana fudhata zabanul aakhir alaamaa du'a diingataatii heddummaata ja'a mootul fujaa du'a tasaatii heddummaata ja'a akkamumattuu namni yeroo ammaa tana keessatti as-sa'iidu man wu'ida bighayrihi jeni bar milkaawaan nama isan tahiniin gorfame bar nam meeqaan namaan gorfame warra nama kaan irraa gorfamu nu haa godhu akkuma kaan du'etti kaan addunyaarraa dhaammannoodhaan malatti odoo hameleen isaa dheertuudha odoo nefi waa meeqa nin dalaga ji'ee karoorsee asiifichi walitti tolchuu akkana rabbiin nama fudhata kunoo haalli yeroo ammaa hin beekamu saniif jecha anaafis rabbii araaramu isiniifis rabbii araaramu ji'a ramadaanaa ji'a khayriidhaa warra lafa ol fuudhee keessatti itti fayyadamee irraa gartee bu'aa buufatu rabbiin nu haa godhu tanaan dhaammachuu barbaada. shaharukum mubaarak shaharukum kariim warra baranaa warra bara hedduudha rabbi nu haa godhu warra keessatti ibiddarraa bilisoomu warra keessatti rabbiin isaaniif araaramu rabbi nu haa godhu jechuudhaan dhaammachuu barbaada. هذا وآخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.